Lijepo pozdrav. Znači, vidite, opa, kako da vidite u lavi. Znači, evo vidite, pokušajte jednu ruku i zakrpite ovo sve. I sad uđete ovdje da izaberete šta se ovdje stavilo. Ok, znači, sad nam treba je chest, normalno. Čekaj da ga nađem. Gdje mi je chest? Nije ovdje. Da. Ovdje je chest. I sad ga tu sakrijem. Sad nađete lavu. Lava ne volim. Jedan, izbirite odavde. Napali se. Ne, pa se zapali, brate. Ovo je bio fail. Ljudi, veliki fail. Pokušaj tutoriala i ljudi. Ajde vidimo se.